Tetheka mutegeri wa Wero TV kambetikie uri mwega na inkugwata ugeni methani yetu ya nteto tha imumonanirie wetu mathithio utuko monde ni Purity Richard mbere bururu ino ni mucia nteto iria tukubanganiritie. Makinya Manjuri Ncheke gucokia ngwataniro Miru. Arungamiri mayo diekire ishugo bunge Miru kugia nkanja na utongori wa murungamiri wao. Arimo darakani thima JSS kuromba mandikwe na kandarathi ya untwire ni thirikari. Nkanja ya tongoria makendini ni igongwa na kuruthwa iriani maua. Tukiambiria kuru Manjuri Ncheke ni manirite kuambiria kubingia witikaniria uria marashiri na ukiri mushemanio na Rais Ruto Teresia Sagana. Akuru mama mariuga ni mambiriti mibango ya kugwatithania Miru na kureta urumwe baria maugite makambiriria gucokaniria ndugu gatagati ka Gavana Koira Mwangaza na munini wawe Mutumanto Ithingia. Mathingatirwe ni abunge na atongoria mangi Muthuri Muriuki ari na riboti ino. Mutongere bwa kuru Manjuri Ncheke muthijana uri bombito tirimana na kugonyuma ko batimena mutongere mugongo kimekithiru ibombere kulikania ate batokende na county Miru na kuchwathiri araba ukite nandi baketha bagichwathiri ji na gutigira Gavana agutirimana munini wawe atirimana minister mithikani nturi atirimana na MP seneta na mbunge mwekuru na kinya MC bonde nikenda gutigira urumo kuonekana na county ya Miru. Manjuri Ncheke Supreme Council wa Miru Elders ni anenkero majukumu ya kuona Miru tukwaria sauti imwe na tukwendana nikenda Amiru baringi kura bagatetheka tondu bo process yu tukambiria kiumia giki na tukambiria na Gavana na deputy Gavana tucoke tuthingate minister na Gavana tuthingate MPs betu na Gavana mwishoe tuligie na Gavana na MCs betu ba Miru County Assembly. Au ninkwira uma na kinya murungu wangu na kumenya batu tukakisha Miru kuwatana na bakwaria kintu kimwe pombere muntu akire murungu akimenya Miru uri kiongoziro tae ni antu Miru ni atutwende ete muntu nori ko twende twamitia ende muntu achiurimbia atiende na Miru. Twagwirirwo untu itombere ocemania na Gavana na turaria nwe na turetikaniria kinywe ITR ucemania na antu bau bonde atongeria bau bande ba Miru bonde kenda baria bono bakagwatanira indi amana bubu baugite bote siasa ne bari no temutongere kinyomba ketha bagikinjiria kuthagetikaniria na ungi kira tuchua dura bomba kwari na bagaetikaniria batwe tondu bodo tumba gwira Gavana no mwangete kaniria ngana MCA bageta bakona batete kaniria iyo shauri yao si tugeta tukira tutubitu ijita kubatikira tatu itobera what to do iba you what to do bakame yakira bagera Gavana ikyo bakwenda kibo Gavana no akabera kira kwenda kibo benda gwita kaniria bete kaniria ukira twitete ku batu gukujira na bete kaniria turio ora bagenda kuga ijo tugeta jo kenda tuchoke report yetu yaja mantu ja dialoguing na dialogue itirasima urokarega ura Miru kwenda akuru bakamenya na atabakathithia no tubware Manjuri kwa ukira tujite kuchwa kirwaria ru imindiro ground kenda bonde no tuisa matter of give and take o muntu na itejaraja na weja mwinya na jara gwirairwa twajeka mwe no mwanga tukaswa Middle Ground tuona Middle Ground eu nega tukamatane tukambirio resolution tondu bu tutire kurasimiza muntu ukaya guthura witikio bwaku witikitio tena Miru gwatanira ukakara u tutire kurasimiza lakini akuru na Miru tukona who is greater iwendo bu bwaku kana ibwa Miru
bakiuga kejo kinyamwe ngwatano nye konekana mutongeria mugongo akenya ndene kaunti Meru nikenda kurigithio ntububu na hivyo ndo tukwetwaite ke mheshimiwa rais na tuetekeria kabisa nitwarie mantu na twarege report tukarigia twamuchogeria na tumuchogeria akarari mushemano kenuru kenda tutangaza Meru bai bonthe omuntu akua ngwatano to watana ne atekari kenda omuntu ethe aromi position neke irabati kwithirwa ari ingwatano reji undu bumwe burabaritia mutongeria mugongo imantu jegemira twamira president awire ni lazima amenye mantu amira katukwira kinya baba kuthete mira ni betere mantu ngwatano yonthe ikatiara ntetu ichionde tutekwenda muntu mantu amira mantu ya mira ya thiatania yo boboya endi mira na itekwenda yukuma chiaza kiachi kenene no nto tukumya kiachi kenene bwo tukuthukia mira yetu ko president wengwa ke memorandum mwetu na atwirire na atwire kinya ringi nyuma twikuthiria aratura mantu amira azulikayo uraya kumbekana kelele thire Meru na kiri mantu jege mutigaire sniper inyabu betho bakiuga uju aria yarukirwe thirikari batu njuri ncheke tutonera nteto no tukuba kuria bakoria njuri ite mantu a sniper teatu tutearia mantu a sniper batu twithira ngwina thirikari rero na kitha thirikari ambirie investigations imakosa mono utanguruta thirikari kaya ambe FNRS ikeja kurema irio njuri ija ikauga atuchwe no ndo thirikari kuremwo ikumenya no katuchwe njuri gatweterete batwi na turi amwe tondu bo baraba gikundi nekera ntu gikundi kiro gitetera mantu jaria itukue bagwita sauti bakwenda kinya kujumu kinya ngwataniro eji katu barombe kwa heshima kuu mantu a sniper imantu mwanya na thirikari nayo kathirikari tumiakanya thingate tugatanguruta thirikari ithithio cunguci bwa bakonga Thuri Muriuki Oro TV mutino jokangangi Ciumia nini nyuma ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza kuthongira kiamani kia UDA riu arungamiri ma icigo bunge 18 nimaumiretie makiuga kuri antu ma Meru marathungirire kiamani kiu ruarua na riu nimambirite kubaragania kiama kiu marite mari mucemanio ni obicini nene cia kiama giki bari ankuruki maugite matikwiganira ni utongoria wa murungamiri wa kiama kia UDA Meru ni Daktari Isaac Kaberia makiugaga ethagirwa akiruta wira Anthony Kadhinya ari nacio Biume kathomba lobby tokite nyume ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza gutonya kiamani kia UDA etithia na mbere rutingo gibwa kimagike 18 kuma kaunti ya Meru muthenya omde batindite kiamani giki kia UDA gitumi ile gukinya mateta mao mauti na mbere bwa kimagike kaunti ya Meru bwambele baluga gini balaba gutonya kiamani giki bambirite gutuni boene kiama kinyume ne mitaratara kiama ile batile kuthingatirwa kiama giki uti muntu keja aumite na njira ingi atejete through members ba parliament bara bathuri ni UDA mwitikiria Meru. That is very clear. Nonto manto jeja kalite ja chumburite especially constituency coordinators nande bautwe turi amwe twinde tukiugaga itugwitikiria antu batonya kiamene and through the structures ire already set ni kiama kia UDA kiama gitu kia UDA ki defined procedures ira kiama kithiata na gi political party kana gi kiama gitu uti muntu athura kwithire na member babaingi ba kiama na batu structure ira tithiata atia kiama tutirona any wrong following your structures ira batu tu coordinators ba Meru County batu tia kwende tu na thina kawira bila tu na thina bio ni antu bara bombikia kwa bagi bakienda gwi kwa imposters kwenda witie theibo ene kiama ne ene kiama barembi areo bila tukuromba na bila tuenda procedures yu ithiatwe no tukiama kina guidelines burake ya kiamene na thikire guidelines ira ikenda tumba kuritangwe united together no tukiama ke UDA te muntu munene na gite muntu munini gite boss na gite mwandikwa tuindeka twanene kiamene lakini bila tukua antu bonde baraba ke ya kwina mitaratara imega ire bangi ya kiama ko antu baraba kuyana ngono ingi itibui mitaratara wi clear na antu ba Meru bakarongo wano tukwina mitaratara
yagirite ya kiama kia UDA. Tithia na mbere baba ba kiama kia UDA kana coordinators bakiuga ageni bala bambirite gutonya kiamani giki ta Governor Mwangaza go tebu bamba kujikio tongere bwa kiama giki na tongere bobo bwende tongere bala bathuritwe ni kiama giki ta bo MCAs abunge amuna senator. Kiama kia UDA kinjarene chia the elected members of county assembly na members ba parliamenti bala bathuri na kiama kia UDA. Kwa antu bala bakuthugania kiama kia UDA gikajukua ne antu bangi kuma na uome ni urongo nonto ene kiama ni the elected members ba kiama kia UDA both in the county assembly na kiri national assembly na senate. Amwe nogo kagita gaka ne bele thite kulega kunganirwa kwao ne rutingo gibwaiza kabere kubai mutongero rutingo gibwa kiama kia UDA county ya Meru ole bakuga tethiritwa kibereithia rutingo gibwa kiama giki kwa mwerekela ile kulega kumenyithwa gutonya kwa Governor Mwangaza kiamani giki. Meru itena county coordinator ibathirire igita ria twikuthiria kura tuyite nikenda tumba kwarania twatanira turi ya kiama ba UDA na urari coordinator tunaerwa ngugingi na werwa ngugi kulingana na sheria cha kiama kia UDA utithera uri utongerie ne ringi ura tayari na rigi kuma daerwa ngugi ya chairman wa NSSF na atiganirie nafasi ira kutwe timu yetu ya UDA ndene Meru County twatanite na elected members ba parliament na county assembly na kinya senator wetu na kinya CS tuisasawa na tuwakarabwa na tuwatabu sasawa. Nao kagita kaka ni batete waziri wa uremi Medically Nturi kumana muswada wa kumwebegiteni. Batute coordinators ba Meru we are in full support itugekete CS wetu na ndo baraba kuike siasa na baraba kiuka ka CS wetu abunge ba Meru iba sainete impeachment yewe utemu bunge wa Meru kinyomwe usainete impeachment ya CS bondi ba musupportete na Meru yote ni musupportete na kaigwe no gwa na Meru bugo kaigwe no gwa niveka no green na no white ya bamba. We are in full support of our cabinet secretary for agriculture. We have a lot of faith in him and we want every Kenyan to know that Mithika is capable, Mithika is able, he has done a lot for this country. We should just stop with the we chant because we believe there is someone who is guilty of what is being accused of. Kingugira minister rita ina mitaratarere rita ngugira na bakamata mboleo na makamba bionde bekira mtura namba 2 ibamenye kana kaigo wetu murungu atukiriritie na kana tuti makosa kenayo na mantu ya thiati thirikari na antu bara bathiata ndetoi itubeta mbathiate lakini bora tukumenya na bora nkumenya inkumenya Medically Nturi clean no tithi neneo na batue turi antu ba UDA no tinkurikana igita ria twachwa kura Medically Nturi achumburi nyake enda kuingirwa uteno ata uchite rwiro ndene Meru County tutikwenda mantu ya kwirwa nteto itena bata katwetere byombo bira bithiata mantu bithiate na itukumea no twitikia thirikari yetu na itukumea president wetu no uma akinyithia mantu ya mwisho na arimi ba Kenya bakaya confidence ringi na njirera yagiri kuma muji muneno Nairobi Beta Anthony Rangi wa Kathenya. Nyuma ya Ntwa kama Kimeru gukinya iriani ria mahua na kuruta kigongono kuruwa na mekari kama antu kiuragana njira ya kwigera runshini ru riwatongoria makindini ni momiretie kuregana na itagarie riri matongoretwe ni Muskabu David Mbogo mariuga igongwana cia Kimeru cabetukirwe ni ibinda na kiria kibatirie kuruthwa ni maromba ukurukira witikio wa gwitika kwa ndamu ya Yesu Kristo mutharabani. Dennis Mugendi atumanyithie nkuruki. Nyuma ya ekuruba kurukuthithia onture bakurita kigongwana iriene mushino maua batongeretwe ni kiroria umwe kumani na makarika ja Antoine Bathatu korokera iriene riri nawe Askofu David Mbogo wa kanisa ya JRC na ndomba ingi bariugane barathithirie maromba ntere ni usia iriene ontu bakwira Meru na antu bangi bakathingata onture bubwa igongwana indi kiria kirione barumirire Yesu Kristo tontu niwe kigongwana kiria geitirwe kiri kya muthia na kurukite igongwana bionthe tutibate gucokia mantu ja kienyeji mantu ja traditional
kire manto ja Murungu itu ije kwitha kuna madhabau altars na madhabau jara jomba kwithira jagi operate limwe na limwe jagatuma jambiria gwetia sacrifices na madhabau jaijo tukugatire rieto nere ya Jesu kinyeke ya kuthia jari madhabau jo kire twimbio iriene ritubati kuraga antu ritwire au ritoraga antu ringi antu bara bomba kwithira ba gitabonge ba gwakune accidentally na lengi kana muntu auragia kagerwa ku but this time loud tume ikwithirite ukioneka antu bakugwaku na gutonya ku na ikio twijite kugatire tutibati gucoka traditional tutibati gucoka kuthithia mantu ja twathigia tutije Jesu na tutithie Murungu itubati kwithira twena mishingi ya kumenya kwina Murungu na into bira twathithagia rira tutaiye Murungu bira twaritaga rira tutaiye Murungu tukarita mburi tukarita ng'ondu tukarita into bibi ingi bya kuthia yongwana bibi ya kurukirwe nonto in Jesu araritwa kigongwana kimwe na kya mwisho gutigongwana bingi tubati kurita kinya ijea kinya product kinya into ja into bia tubia imera tuja kurita ate tuitabio kigongwana bibi kurukine gita tubati kuthia tugitarie tore Murungu ritore ya Jesu na tharike Jesu niwe tunganite konde na kuira kanisa ya Kristo na kuira Kenya kuira antu bonthe tutibati kwaerua kana tutukana ndi itukwaerua ati no monga tucoke kimirene kena Murungu oneka guikuneka na nguo na gukaraura tomba kuthithia mandu ido jonthe te kuonania kwina Murungu no mwanka tuthia tuketangaza misimamo ya kanisa na kanisa irungamena misimamo tutegeja gutuika kanisa ikambiria gucokwa nara mundune so anto baba bakuwa no mwanka tucoke nara kimirene tutucoka kimirene. The church is saying no. Dennis Mugendi, Weru TV, Mushineo Maua, County ya Meru. Kaunti ya Tharaka Nithi ititongithitwe banene mukondo uyu ni makondoria mambura taburia kwithiritwe wikara miaka ya ukabire akiaria mubunge wa Ntoka kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu na arombete Rais Ruto gutigira Kenya maria matongithitwe ni ashara ya mbura kimera giki ni makuribwa ashara ino nacokete ongera gicunci kiria gikinene gia akarima Tharaka ni arithi akiuga ndethia ni iringikite banene ni mbura aritia kirekeria mbeca cia GAF kiri ikundi mwanya ntere cia Tharaka Polo Kabithi enaino Jumbe mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi Mheshimiwa Susan Ngugi Mwindu na oranwe deputy party leader wa kiama kia The Service ora hakiari ugite mwangira thaino kaunti ya Tharaka Nithi ote riboti yumirite antu baikondorwa imugwe kiutha tena mbura nkoruku Nino ikwari na flooding kwari na mafuriko Mkondi Mbethero wapi karibu kila bantu bamwe baura na roje baba ange batweka displaced batura manto matukanga ibo egatha ino Tharaka Nithi county tie case nkore wata chuko tie nkwe wata serious ya flooding onu nkuona kwena tondaliri nkothire mnkona miro kega utoka imbati toreti Murungu atwenderete ronto ndoire kundi goturoka igaturuka kinyakarabati kaingeria kinyamiro nikingeria anto tumenyereni Aramona kuria ntu gutigiri bakwimenyera mono kagita gakambura Susan narutite mbito kiri rais wa Nthiguru Dr. William Ruto gutigira baraba ukondorwa imugwe na kunyangiru ntobia ibakuraithirwa baraba renkanite mbia 20 mwaka muthiru December ndisi anenkanitwe siama ntume Manchester ya mbura ya Ronino kwanenkanitwe 1 kira MP na nengeto around 19 million nitukoromba kinyende umbesa nire kerwe tutigetere thene kaimba ibara kerwe bakara na cio na cie itumiro bwega thagana yonthe kumaya mbirite mwanka na itina gwithiete minda yonthe ni athire na roye baba ingende ngutie cio no mtatia kamatwa thagana antu ko thokumbe nyamura methetu ni athire iro bia barandeti bia athire ibashugurikiro baba inge antu bature makumbo mathagana to binge bature makumbo mathagana chekariga ward kuthi Tharaka North kuthi mwanka na rochweni minda nimekamate ibasubira bamwe batiketha na kire kurithirio guko Susan akiwa kinya baranya muchao ciandithie ciumbite kuringika hanene nonto bambreno akaruda kia compensation mono agechuba mantu ma pastoralists imbera thirikari ndene nimenyagere gitarantu baba rethagia pastoralists iba me Tharaka ona bwise mi pastoralists by the Tharaka ntu baba ingiba rethagia mono commission yete yantu bara mburi ciao na ngombe ciao ciakwire gitara kwa ina thano ira ciakwiri yora nambi by compensate antu bano this time
be compensate antu ba Masai na Samburu itokwenda present yaririkana ya kwamba Tharaka Nithi kure antu ba beyokete kurithia Tharaka Nithi Tharaka yonthe entire antu be gamba ng'ombe antu ba maraya na iti antu ba chuke gamba ng'ombe na iti muno na gweta wakarambare na gube gwete kurithia na mburi cici athire nende wira mpinge ndiko kondorwe cia urerwa boe itikomba kugwata inya so bakega compensation ya pastoralists antu bonde bakaruthagira antu babeta wa parithagia pastoralists ibarikana ya kwamba Tharaka Nithi county almost 60% ibarithagia mburi mbito ya Susan kiri mugongo atodongira ndoye ni chena chifurikete chena makondoria atomenyera imo no anabeto bathi gotarwe tukamya bathi yangata pena mto munene ukagitata ukabachobera tindo echo ngitomenyera ni anabeto manto nimenge muno kirehe ndikithiria aria karibantere cia Tharaka atibere abato egitonga murugara na Susan Ngũa Mũindu muna batiri gukinyukira urago ngikirikurura gitikia gavana Tharaka Nithi kiri kithurano gitukwata tiko makatuka denomination baba ngeba kwenda tupambana tuwatane ndebeni otie mtoni ontuko no emwe nkera ne bere atinande kerie gite utigete kerekana gerua gite thino kikare tu muthomu anjoke ndigora gukaruruka ogu tugakirwira atwakirwira Tharaka imbije na inde bogeti ndethimete otie mtotho guthakagerenia te kunyete nchobete Tharaka ndona bwekari nchobete mara ndona burekari nchobete chuke gamba ngombe ndona burekari na ndi very sure ndamethimo guna wirira nkuruta ntothini gwira nkuruta kenanto bakamakira kigerio itarure gekinya yonke gwendeku utiwe nkwerebere urakwegwa akwegwa tiebera ntotiwe nkwerebere tupatane kwa ndebe mwamuzi mupigaji kura nunde na kiama gyakwa kya the service party ipapambane na kubarothi bya mali binge nimbe kunyetende gona nkarwa independent mintatobwa ngira berie karana ubonchwere nchamba bandetera nchambera bandetere taringania nde bathende bathure nchamba yo bandetere na Tharaka tutajipanga tuthitwinde ndebeni bukatwa thurane utiwe nkwera bere urakwenda kwene tuthie na nunde na imani imbetigetie mwathani na ntatobwa Susan aritio go muthenya gwe mthere ntere cia Tharaka rira kunyagagira ikundi mwanya mwanya cheki cia kwiguna Keno mono mama wetu wa county Susan Ngũa Mũindu aguturetera cheki ya 120 ya kugura mbori nkiripotera Uru TV kuma ntere cia Tharaka Bitu wa Paul Gwakabithe hata ukikanyaga kunogoka banini rugono rwaku ni rwa gitumi guti rugono ruri runene kana runini ambiria rugono rwaku narua na kurugura Absa One account na wigwatire 10% interest per annum ya muthithu waku. Download app ya Absa Kenya kienda kurugura account yeu. Absa, your story matters. Kamilo aja kwe ya kamilo Tigani ndi ng'ombe ateje ndi nyondo nuja tukangire mwere utebwa ndi mando mabija ateje ria na ndite kama Njoni Njoni antethia John, yes kebambi. Imbio kwa ng'ombe icha kunundu tu tendera ubwana. Kuterera kwa ng'ombe chakwa? Jo. Kwa tumbia Farmers Daily. Jo. Tumbeje? Ni utetheria ng'ombe wanja weka mapema. Jo. Neria ringe. Ng'ombe kwa ni atukangi nyonto. Urito mekama umegwata nyonto. Ya kugera maguru bwana. Siri imbio. Siri memwe. Ni maguta kama ja Farmers Milking Surf. Maguta jaja. Jo. Yakarigeria watu kwa nyonto. Jo. Mastitis. Na nkwera kamulo kaburaga iyo ni kwera. Tuote kaigua. Into bibio ndo kugira inanga bita munente deke. Die ndukene chionde into biandevia. Tauni yeje. Ndukene chionde. Nande into bionde bakugunande thieku bire ndukene chionde cha Agrovet iriri akwe nagwe. Tulingire thimo kurukira namba 0724 000 879 kana 0768 409 625. Tukugwatio geni Otawa Farm Ruire
Aja twina mithemba mwanya mwanya ya ndethia kwambiria ng'ombe cia iria nene cia Freshia na Asha na igo kwa iria kinya gugakenera urimi bwaku ng'ombe cia nyama kirendia banyama kana wenda kinya cia kurithia na mithemba mwanya mwanya ya mburi na ng'ondu. Twina inya twana twa makuyu kana fingerlings cha tilapia na catfish ikiri barabe na weruba kurethia makuyu na inya wenda tilapia inene cia kuria kana kwendia irio. Twina mashunkwa ja maingi ja mathongi mono na jena murio imwe kwa imwe kuma mundene jwetu na kinya wenda ja kwendia araniria na atwe. Turiongere umenye mantu kathomba jegi urimi no rezi bwa kinande na kinya ukethira ataramba ndithia mwanya mwanya naja ukauma na mbewe kukenete na kinya kithomo kana nakio. Wenda gwika oda yaku kiuria kana yendekithia ringa thimu namba 0795 827743 waranirie na Nkirote. Otawa Farm turiongere wone urimi bwina mwanya. This April, your kids deserve to enjoy non-stop laughter and entertainment for the holidays. The Salulu is to recharge your subscription and get upgraded to the next high bouquet on Star Times to enjoy a never-ending lineup of fun shows on our fantastic kids channel. I'll take it from here. Sam, shoot the ball. Join Teeny and Tiny as they teach wonderful lessons on Baby TV. Make new friends with the Roblox Rumble Gang. Join Inspector Gadget as he solves puzzles on Cartoon Channel. Save the world with Ben 10 on Boing TV or learn the wonders of science on the Da Vinci Channel. Recharge on your current bouquet and get upgraded to the next high bouquet for 1 month. Download Star Times on app for unlimited entertainment. Anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Auga no gocho mabati ja Kinandi ja makamu jare na nkanya na original ja kuimba nyombeku Raino Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare okwenda na ja ithimi mwanya mwanya na ja na maguri ja kuguna mukojo waku tore na mabati modemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raino Mabati Limited ere kithoka njerene ya gweta boroire no gure mabati original ja Raino Mabati na jaga ukinyera arakunde ore ndegorone Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raino Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainomabati.co.ke kanyere kainagwane mwene Raino Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu. Oringi nkugwatia ugeni tukithina mbere gikundi kia MCA mabunge ya kaunti ya Meru ni mariritie kurega kuganirwa kwao ni barua iria magwatite kuma kiri obici ya gavana Makime na giri ya gavana Kawira ni kiria makuga niwe kurega mubango wa Wandi kugwata milioni 45 kiri mwaka ututhiite wa kithirikari. MC ni methiritwe makirumira kiria gicikene na shombata itemized budget omurandi ukigairwa mbia cia umuthiri murio ena riboti ino. 45 million. Pamwe MC ba Meru batongereti mutongere wa nindere mbungeji na mwenda ithire na ndiba ciumiretie na kuwa gavana wa Meru no mitotumira county assembly ya Meru baruga ekurega na mendekithia jao njotigira ati milioni 45 cigwito wandi batu tu members ba county assembly ya Meru kirake turiarite ruare gavana kureana na na CFSP kana budget era twethire tukibwithia itukarite nde tukaanalyze mantu bubwega budget ya Meru budget ya 12.5 billion bura turendete antu betu maendelea kana na mashinani na bura turerite antu betu tuigite mbecha 45 million na mashinani kana miradi 45 million lakini gavana naandikite barua ya page 10 akiriana akiwa ngwira twathirite tukirita turi assembly ngwichi otheri na uwe ngwichi otheri nondo angaimbia kuwera no angaimbi baro inyete kweleka kona ne batu assembly utengo tukurita na mbuge ojo kagita kara gavana alinga ga siasa akiro kana kiraito murungi ai waga 12 billion
times 5 akagaira wondi mbeca iria wondi ibati kuona na nengwete kekire manifesto augete vero wondi akanenkanira 100 million per wondi riu no ngaka revise the manifesto na bati torageretie nginya komutethia no ketha twakwereria milioni kana fortunately turonire 45 million but still 45 million yu tuonete na korwanio akiuga gatucoke 15 million ara kuringana abo bagochina nigitumi ngavana akorega witi na mbere bukinya kiwandine kuringana na ure MCA bendekithitie formula ya kuga kina kia Meru equally kenda obunka wondi tikethire eti nyuma ni rengi so maendeleo ya gawaya milioni 45 every ward lakini gintu gya kuriarania mwananchi wewe kwa authority MCAs ba Meru county bathithia budget ikariu governor wenu Kawira Mwangaza na reanite na budget yu na andika barua ya nabunibu no mithoma kuongwa ati kuelewa exactly mbio communicate na members bila kitu kuelewa ni ati Kawira na areanire nambi na areanire budget ya kwithira mukario Meru county na ugire maoni jawe na uga mirandi ira kwenda kuthitherua sheria ni gwitikiria CFSP ya subjected to public participation maoni ja wananchi jekirwa ku na maoni ja wananchi jekirikire budget maoni ja ngavana na timu jekirikire budget kana bira bakwenda kuthithia bira getwitete imbeca ciotheri cia mandansi cia create awareness cia kuthithia sensitization cia kuthithia menga nteto ite kumenyekanire kono ndu tiomba kuthithia awareness o create awareness uthithia sensitization uthithia ambi civic education na revenue department ya health mwaje na thithairwa civic education akathirwa sensitization na agakirietera awareness kana inda wagurairwa bakiuga nandi ugeja githwa governor Meru akarega na budget iji mbopo tayari kumigarura na bora bukathingatira kabaga itie nyombe seneti nikena bomba kwathuranwa batu budget batu to represent antu betu to county assembly owo uriara kenda ngavani resources ote muntu nyo mo represented so ga gwithe aruare uko no pingane na budget ya tukuthithia mwananchi base turenda gwira Kawira Mwangaza turi athuranirwa awe senate temirwa isini tukathuranirwa awe tutuchokete na nyuma ikia gwithe on represented antu bako bakithi mweshimwa oronga represented ba wondieke ote kintu ayikumeria uwa kira kinyila antu bawe miaka 5 owe Kawira ikunyange mbeje cia Meru turenda kwira turi athuranirwa awe senate no twetania awe nende no tutikwena ndatho cia Meru ndatho cia kwangago kinya uwakeya budget ora interfere ne ona process utu ne ona tu no turaiwete tugua antu betu bakona maendeleo so tutirende utukinyanga na utirende ukinyanga antu betu na nende twetanie na uwe nende tuendelee wetanie ku member of county assembly Meru budget ne ane otukaritana tutiathukanira awe Meru au onara ora senate uko juu uko ndo tutaachana na we senate no ya twathurana county assembly Meru na ngavana Kawira Mwangaza kwa tueka budget yu ndakwira kwa tueka gote implement ikari o ikari na tuwete terito nyakoma okurita nyakoma tutiene no o implement ikari uno to budget ya mwananchi imaendeleo ya mwananchi tugaite obuonka wandi itikethire indiscriminated kana ithira ni wato maendeleo based on uchore kana uthuboku nao na ini area MCA Muthuri Muriuki Boru TV mutiro jwa Kangangi Arimo ma JSS kuma Egembe Central matongoretwe ni Jacob Karatu ni mumirite kuromba thirikari gukurukira ministry ya kithomo kumandika na kandarathi ya gutura na shomba permanent and pensionable mariuga mari na mathomo mankathi iri kwendekana nkinyageni methirite makithomithia gwa kagita mariromba bunge maria mari kamitini ya kithomo ndani ya bunge nene kumagwate gukinyia iromba riri ni migambo kumakiri ona arimo ma JSS county ni ya Tharaka Nithi Samuel Gaishima atumenyithie inunkuruki Nyuma ya Arimo Baira Chibia Junior Secondary kwandikwa mianka yiri mikuruku na kandrasi ya mwanka umwe bairigirite kwandikwa kimba kiujuri mwambirioni wa mwanka uju thirikari gukurukira nkiama ya kwandika Arimo TSC nereganire na wirane bubu araya lasimithiri Arimo Baba uchaina kandrasi yengi ya mwanka umwe Arimo Baba ibathire kotini ara iri tariki 17 mweri uju koti ya Milimani Nairobi yathanire ati wandikani bubu
bobo bwa kandarasi ikiutha tena watho. Bariuga ibaigitwe bakinyirika anene nuntu ba ukamatana na wira inene iraba kuri wa muchara utomba kubatethia. Mwalimu wa JSS andiketwe shukuru mari alimu maire ku cover subject 14 irathi ciero ni subject 28 na thainu gote mwalimu akorebo tarimu mau mangi. Yes. Ne tuthomithia subject mugwanja tutrene tukuthomithia subject ciere. Yes. Na tugacoka tukarebwa Besa na mwalimu wa Sunday atekinyerwa. Ni ale wangirie 17. Yes. Wale asi mwalimu na kuthomithia subject ciere ni ale wangirie 50. Tulienda alimu ba JSS intani bali obora mwalimu rongi akuriwa ba compensate mbira babatiri kuriwa kwamberia February last year 2023 mwanka tarikino chiemde na mwanka ntugwera bagatu compensate mbinu cionthe irio tugacoka gwirani tutelewa criteria ile TSC atumile tuyogo tuingira kaja ke kwandikwa wira wa permanent batwika bakurugurira twanya na bara turathomithagia skulu bararikirie 2023 tulegwe it is an insult nekaba guturuma nekaba gututharau indi bariuga bo batirugura cukuru tamu ino mwanka TSC yambe ibandike wira ya mwanka ritaya. TSC na madharau na magerio na kiburi na mateso irio twauga tutikwenda gucoka cukuru na turira arimu bonthe baraba gwitwa interns batigacoke cukuru on Monday tariki 6 mwanka TSC ithikirie bora court iramirire arimu bonde betagwa intern teachers in the country tetarakaniti yake one untu wa Kenya yonde kurugura cukuru tariki 6 the current terms ategawe intern teacher koune kuna watho na tugakuthingata no kathingatwa ni watho wa Kenya. Mwalimu wena tiento kegwetwa TSC number oyu intern manda intern mathomithie ni mamagere na college ni mathie na university kwena arimu mathaino mathiete TP. Bakiuragia aciari bairachi bibia junior secondary batigate kanya gucokia ana bago cukuru. JSS is a scam. Alimu na jali ban junior secondary school gatuko butangazira sukuru yetu etekurugura tariki 6 taburia kwelwa. TSC atweke gucenjia egutwandike gutwita tukwaranirie ba utunenkera balwa tukabwira bulete ana benu school. Nabo arimo bairachi wa bibia JSS nterecha Igembe Central bari na iromba wataride bakiuga kinyabo ibainyirikite muno nuntu bawira ino itari na mari thau. Tukoromba thirikari yarie bwega ikarende through our members of parliament ba Kenya bonde bakarende baraniria na thirikari e confirm JSS interns batweke permanent and pensionable kingobomba kwatera kikuthina mbere kwa nthiguru ino. In Igembe Central, it is a sub-county which sits near to the Igembe North, which is now where the MP who chairs the education committee comes from. I just want the politicians and other bodies who sit in the education committee to prioritize the confirmation of JSS so that we can feel motivated and we can deliver to the Kenyan children. Barenda Rais William Ruto amuna atongoria bago bagichiacha bathungire untu bobo kenda batetheka. I don't see the sense whereby the government is very happy to see a graduate suffering. As a graduate teacher, it is better to remain hustling here out more than getting that 17,000. President William Samoei Ruto, ulituambia kwamba una mikakati ya kutosha ya kuhakikisha kwamba CBC inaenda vyema. Lakini jinsi ambavyo walimu wanalalamika, CBC haitaenda vizuri. Kwa hivyo tunaomba muweze kusaidia walimu wawekwe into permanent and pensionable. As you budget for this financial year 2024-2025, tafadhali weka pesa ya kuconfirm interns into permanent and pensionable. Kiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Geshima.
Mwerekeria wa Seaford Kenya Margaret Kiara na uritia miru monde kumiria kugwata mbaru minister wa urimi na ndethia mithikari nturi ori arumiritwe ni endekithia ria kwenda kumuruta gitini. Kiara ariuga miru gesha kureka giti kiu kia minister kithie mekare makimenyaga gitionekana kairi. Kiri mauntu begie biashara na urimi wa mirana rombete Rais Ruto ukurukira ministry ya urimi gutetheriria kiri ucui wa thoko imbega na kinyagia kuthiria makatero marema kubaragania biashara ino. Kevin Kemathi arina ino. Murungamiri na mwerekeria wa ikundi giteka kithirikari ya Seaford Kenya Margaret Kiara nimo watongoria kaunti ya Meru barabeti na mbere na kuyeka minister urimi na ndethia mithikali nturi kiribukuni maitiera wikirwa buru akiuria Meru umukaria na inya muno. Antu ba Meru ibo mare bakaria muntu umwe wao mheshimiwa mithikali nturi tunenkeri giteka CS tutomba kwambia kwa mithika nane keta giturukanire tukamenya tukona maana yakyo geta Mombasa tukona maana yakyo mithika naye weshima natige kurangangwa natige kureterwa siasa itena irongi jonto imbije fertilizer iwe kwarirwa kwena Ministry of Trade inaire kwena Kenya Bureau of Standards inaire kwena many departments inaire betheka no production ya agriculture inaranda kumage fertilizer tutara fertilizer nikara ke urimi lakini nayo no kubulikuza kwena antu baba inge baba in charge nikera tumenya antu baba nde bakuma ke yo twamenya mitheka ari gwatoro tui ari wenka utomba kuga muntu wetu igitare onde twethwa twe Meru ara twetha turi na Meru banki Mkuluki Margaret ngerieni kumenya mithika no moto karetie Nairobi na tukarwa no kumanisha tuguchura tutungwa ito tukora wakija no muntu othe tubaka gwa twe bandu gatubaka kalandi kubaka gwa twe bandu no tubakora kito kurwa na tubeto bobo bongwa ankauga mithika nturi nawe weshima yawe narire boria yo tukona kija mandaktari ijagomete iba kuthinga tojo te kuthinga ta kija daktari kana mithika bathinga tete so ankauga tankwenda nguga ibwega arimi betho bena fertilizer nthuku nethinga tumunkoroki yone ina yeumite tetiga yo kwa ketha itagaruke mithika mithika kino enda theneu itumenye ibamenyeka umo kayo joto tuije fertilizer na yeumira indo akebe na chuche mithiri tore so ibitogerie kuchiuria atiri nikitumba kurwa na Meru na kire biashara na urimi bwa kamera Margaret akiuria Meru kumiria na wite urawi na ntaira buru thine kimera kamera imutongori wa mugongo Rais William Ruto ukulukira minister mithikali nturi na atongoria bamwe kaunti ya Meru riu baewe itiyo kera president mera igwatirite economy Kenya yonthe etoko makanika ko Kenya igwatirite economy ya Kenya yonthe ndira economy mbira yambirie kwinama ile thine Kenya yambirie kuoneka jonto mbira ne igwatirite breweries njobi ni nyunya wa area semira so kethira njobi ra ku produce nyingi antu baba ku bakambia ku ana na barikia kwana nenda wakara abaka jobless na iyo ketha economy cia kwao ikwambia kutingizika mira ne igwatirite economy ya Nairobi kamukonje itoretu ni mira no to mbesa chonde riuman mirane igeta kugura nguo igeko mawa na uange kunthema so rabo gocheda na economy mira gocheda economy Meru ya Kenya yonthe so anka mwira bakiariria mantu mira ibetho bakimenyaga mira kwina antu baba inge bena interest nacio antu betu to ni utongeria bo Kenya kanya na mono mirao methika na MPs batu baba umete mirane ibakare ndiguru bakwatanire nekera tumenya na mira eterete tumimbie na thina Weru TV mbita wake Uvin Kimathi hato kikanya kangi gakono kabanini utikathie no aku kingurwe makena nukuona uregu kwa maciara haraka kwa umbesha na ndu gakaroke onanga haraka utirokethira utikuona gantu gaku mukone kinyoge kanguro che kwijiri we mwekuru nde kuona twana iko irete pigret 14 unyima yegita de kaide ukwendia tu
nkanyomora gapika mieri ingana yenta kwere mieri ere gote kona ina ndio katokwendia na ndio kaitoma gintu gikiega na wega boko igoro riri wega boko igoro riri naundu inyacio na ndio isi sana kurethia ite na ngugi nyingi kwa una ndembo na era isi mono nonto nyacio ndenda mbecha ciaraka igamba na mpombe ku boosting ngugi ingi mubango jwa nkatha cietu ureteri ni Solution Sacco ikambecha na Solution Sacco kenda wongera muthitho jwaku no urugurire mwana oku ipo junior account kenda ija kumutetheria uturone bwa ruju. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Kanyakika kathongika wete green. Nange. Ala. Nontu mathaizetere na ithaa mugwanja. Angire kantu gakuruma. Irio bia kuria. Ile kama yako kuigua. Kario kangentere boga bwezea. Karibuni ibirombeni. Ibwega. Au nongo eterete au. Bebe, mpimelo ndugela nyomba, etere kariojo. Chwa ndume karire. Ete modugi. Ndoka imodugi ko yotu melete. Afya Plus. Afya Plus. Inanga itazo. Zo zironekana ndukene cionthe na ndinyerekana no. Ena vitamins. Ena minerals. Teno kwa tukala ni wa nyomba yo. Zuzu nane netosa. Afya Plus. Ange menye kethirire. Karenio hau mburetere ntima. Mutuzo Afya Plus ntima etingana. Tembea kwingi iko mengi. Naona to ya kwanyange na nyoroka tona mbi. Afya Plus. Nacho jumutu. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Zogore ndukenerere akwe nagwe. Aya, I'm not Go TV stream. It's free. Go TV Stream iko mkononi na ni free. Download Go TV Stream app for free. Enjoy live TV na shows kama 8. Download and watch later anytime. Anywhere. Go TV Stream iko mkononi na ni free. Available to active subscribers. Go TV. Love it. Nukwenda kuzuri kiroto gyaku tukugwate ugeni Nairobi Technical Institute nitwejanaga competency based education training curriculum kana CBET utetheria murito gukura nkuruki nitwejanaga mathomo ja diploma craft na artisan kire mathomo ja health sciences applied sciences business studies electrical and electronics engineering institutional management automotive engineering information and communication technology mechanical and chemical engineering liberal studies na entrepreneurship itwejanaga short courses kire international certificate for digital literacy kana ICDL, motor vehicle electrician, PV solar technician course, subside driving courses na jangi nkuruki. Magirejeto jo umaga kirinek, SIDAC na NITA na aritope tuibete kiritu kuona uterio bo scholarship cha thirikari, bursaries na help. Uchiandikithia thai, turingire thimo kurukira 0721-233-394 kana 0208-034-403 no utukinyira gukurukira email chietu ni nairobi-technical@gmail.com kana info@nairobi.tti.ac.ke kana kire website yetu ni www.nairobi.tti.ac.ke. Turi Nairobi Park Road kana Ring Road Ngara. We are welcoming you to Nairobi TTI. Thank you and God bless you. Nairobi Technical Training Institute, excellent in technical skills.
Tukogwatwa wageni oringi mutongoria wa kiama kia mbeu mbithi kiamani kia BAS niwe Mavu Mzito ne mwerite kuria shuria ikonie mubango wa MYS uria urungamiritwe ni mwene wa gavana wa Meru niwe Murega Baichu. Mzito ariuga rwangi rwa MYS ni ruthiritwe rukigwata mbesha indi bamwe na uguti ona murandi umwe wambiritwe rungu rwa rwangi ruru augite ona kuria mitaratara ya MYS yaruthagirwa ni kwabingiriwe na gutinjira iribo ya mbeu mbithi mamiru kugunika kumana ya thirikari ya Kawira Mwangaza. Na shokete auga gavana wa au Kabere Kiraitu Murungi akathingatira iromba ria amiru kumuria gushoka siasani na akabesha na mashokyo ntukoite kurasa. Ibwega sana ntubetu ba Meru marieto jakwa mbita wa Marvin Kimathi mutongeria wa youth ndene Meru County na ntukwezia na arua andeja kwariria mantu jaireja thatu jokania mantu ja youth ndene Meru. Number 1 antu betu ikwari na kiama kia youth getawa Meru Youth Service. Kiama giki igiatethagia youth mono ndene Meru na kiathithitwe gitera Kiraitu Murungi. Number 1 igikaia youth training polytechnics, a youth bakona training yao ya kethera imaja plumbering mantu ja gwaka na baumana aria bakomba gwitethia bakona mbesa. Igiatethagia sani ikwari na iria yetawa MYS Making Stars Project iria sani betu ba Meru bomba gusindana bakarekodi nyandwimbo ciao for free na inya basindana kuina bakona inya ciringi 200,000 na mantu jange ja maingi kikabokiria ikwari nya mantu ja maingi ja youth na aria begera na turene through ngarisha mtaa program bado ya MYS na youth betu bakomba kuona mbesa muntu kire MYS yathege mpaga youth bakomba kuona gantu bakona komba gantu kuona mbesa cia kwirungamira lakini antu betu na arua MYS eje tukwariria tutiumiona antu kuici cia na arua na atweja kuria na arua Murega Baichu tawe first gentleman itwegara noe patron wa Meru Youth Service ina MYS yetire niki tutiumiona naje kiumba igitethagia vijana weta tauni na naja ndakaira ciona ngugi cia kwegera bati uciona asani betu bati kuina imbio karika o mwisho mwaka kana in every financial year MYS nitengairo kigina gikinene muno kia mbesa millions of money ina mbesa iri niki ayuthi bati utetheka antu betu mantu jaja itucokerwe na antu betu itutige kwira wa governor ni mama tora ya bioria ya bi ituije governor wa Meru itento murume imami lakini tora ya bioria bibi itucokairwa itukwenda kumena are MYS yetire imbie kuthithia na mbesa ira ciekairo ina cietire kenge antu betu ambucokeria nkatho muno iboigerwe ora kiama kia BAS kiaugere the other day gitogeretwe Mheshimiwa Alhaji Mwendia ikietire kiarita press statement na bauga iba ko recall Mheshimiwa Kiraitu Murungi kuma retirement iba ko consider retirement yewe either null and void antu betu antu baba ingi bedira bagetu maira Mheshimiwa wetu Kiraitu Murungi messages bage bemwira kingangi to choka utethia Meru bange ibethirite inya bemuringaira thimo bemwira ito kingangi choka mantu ja retire kanajo bange nyibo mutumira inyambi pa kwandika muno mitandaone bakiuga roi ndake Danieli bado we muthaka choka siasa nerekana mantu retire antu betu andeja kuga antu kwizia narua that Mheshimiwa Kiraitu Murungi na igito jara jonde bomwira na very soon akethera akirenkanira machokio jayo kirwaria rurwa werwa kuma retire ne governor Kawira Mwangaza riria watonya thirikari neno aria manifesto norete ayuthi watonya barete kampuni ciao bombe kwaka barabara bombe kuona contracts ya waki nye classrooms na mantu jange ja maingi dukweze anarua ituonere the other day ikwari na million 500 cia MTF cia waka barabara na mbesa imwe ici achokere back ke thirikari ba youth baba bongo barabara ba waerete ukabarenkera ngugiu batomba kutetheka itukuona nyarutererwa michetho ikuna kampuni nene muno ciejete Meru thai ikwari na muchetho championship ya kampuni gwetwa Mozart inge betika na kuna echa Safaricom chapadimba antu bau bonde utino ki kampuni ucio onde bachethirie michetho na youth bomba kuona mbesa nyingi muno utino county government ya Meru yomba go contribute nyandururu utetumire nya mbesa ucio ngothitheria youth governors cup kinyabo bomba kuona mbesa ciao itwari nya bange twiga wa ikwari championship inge gweta kisa na youth bamwe upon all over Kenya county zingi cia sponsor ya youth bomba gweta michetho neu county government ya Meru etari represented ina mbesa cia youth cia Meru igweta antu betu bibibyo byora biro tukwenda tucokerwa
Mubunge wa Mara Kareke Mbiuki augite skuru imenge kuma gishugo kiu ni ciambirite kugwata mbia cia basari ori skuru kwirigirwa kurugurwa kiumia tuthiite. Mubunge uyu ariuga kuri na wongereku wa aruto maria marombete mbeca ino kwaringithanwa na au kabere Kareke ariti arenterecia kabai kubu kiri mambura makubeshana ibebwa kirembe umbithi matene mugambi ari nacio. Tire na gitumi kiogwa yabo abichi kagita kakiri gichigo mbunge kia Mara yare obichi ya mubunge Kareke Mbiuki kiugaga mbeca cia mbachare ninkinyukire machukuru kumania na kigina gya CDF ya gichigo mbunge giki muthenya wa munde tuwe na bursaries notification jia kare location no munde in that notification yena check number area ya tomera mbesa jia mwana wa kushukuru na mheshimiwa this time round it was signed agreement na poster na batu ashuere within 3 days, that is last week, but one mbesa jiana bonde gedra shukuru, and I'm here to confirm that. Kinenkanagira bie gwa kirikia tho kira gikuruthitwo inthuke mbithe kuma mbari cia kare mubunge Kareke Mbiuki na inyiritie mantu makithomo kiri gichigo mbunge kia Mara kiugaga kithomo mbari ino cia kare igigukira gikiringithanwa na kagita karakangi ogumbuge putura kitamunya yojo mde kugwatanira na stakeholders betu bonde bakare kenda tumba kulingira kithomo ndebe nyandara ithireje ngacokia musibi nyuma hali ya kithomo kare ni improvete muno, imeinuka kutoka pale chini na kuna pale tumefika na tunaenda juu zaidi. I can tell you kare ni ekethwe center ya excellence kana center ya na kithomo kibangito wega ibinde lanja mwimbi na marejo tukwa mantu megie mothi na mbere mubunge Mbiuki ariuga tongori bathurire na kwoguo tire bonge batigeria tiga kurutira kariba kaunti ya Tharaka Nithi wira ni mlifanya kazi yenu kwoguo ni jukumu yetu tio turadurirwo na bwatu nenkera nafasi tugahakikisha ana bakare ana ba Mara bathoma atia ni tio bwadu tudurire tuli antu baranda tu tugahakikisha barabara jia kare ni mbega ageko betu ngiarare ana atwerie mantu mama dibitari jonda kuma dibitari akare ndiekero nango tuma wondi ndiekero ero na itanda muteke jagera twanale kumo anda atigere Ari ogo MCA wa Wandia Mwembe Jones Kenegen Gakuata tongoria baba baronekana kweba matheta makari iguru ria barabara ire kwirikana ni thukite kuma Kieni kuringaniria mwanka matiri wa kuota kweba nenkerwa kilomita jigana na barabara ije tukuma kithini kia munywaria kana kuma la kwa Masai Mind Magutuni ekaringa kanini ekaringa ogu mpaka matiri ni barabara very critical irethi-ini wa county government. Kiongere MCA Gakuota arethetera kumania na matheta makari iguru ria uthii na mbere mbari ino ndamwirire agutwa owo 35 kilometers jia kurimira barabara ende Mwembe ni nene nkirukia Ganga nkirukia wodi winge jionde kwoguo twa kilomita 35 ikarimwa kuma Kithini kwimana Mutonga na gwiteria nyuma ikirarikira ria kia Irugu riu barabara winge jionde uti barabara no imwe yarimwa thaino kiripotera Wero TV kuma gichigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Ikundi 74 kumantere mwanya cia Southment ntuko ya umundi nigunikite na milioni 6 runguru wa mbia cia Uwezo Fund kumakire obici ya mubunge akiaria mubunge Dr. Shadrack Mweti augite mumwe mawirane kiri manifesto ya bwe nigukiriria antwaka na mbeumbithi mare magunikite na mbia ino ni marombetwe gwitumira bwega na kinya gutigira ni magucokia mikobo nikenda maomba kuromba kairi Maria matiandikithitie kiri ikundi ni marombeto kurutha buni kenda nkinyagemo makethero maikenera matunda mambia ino mutugikare hatariri ikundi 63 biekuru
mugwanja bia mbeu mbithi na bina bia ntubari na mawathe ne biethirite bikigunika na mung'ana jwa nkurukia milioni 6 kuma kiri Uwezo Fund rungu rotongera mubunge wa South-Imenti Daktari Shadrack Mwiti ara mubunge uju akiari ugite ni manifesto jawa kujuria tukenarua atukujuria mawirane charia ndekite chari manifesto ne yakwa gutwika nka make sure women and the youth are priority to be funded kenda bomba gukira kibiashara. Jaribu kuinua uchumi wa kina mama, na vile wanasema ukiinua uchumi wa kina mama umeinua community yote. Kiatho kiria kiuthithikite ntere cha Kanyakine bare atongeria mwanya ni boritie mwingi kenda bakagunika na kigina giki kana kinya utethio bungi kuma kiri thirikari no mwanka bethere bare ikundi na nabiethere biandikithitwe na mama na vijana na hata wazee washikane na wapate vikundi zenye ziko na maono na ziko na mwelekeo mzuri ili pia tuinue South-Imenti, maana tunataka biashara zetu na kila mtu awe na uwezo wa kujiinua. Kingi kiri kundi birabi ujurerete kigina kia uwezo na baewa ni borete ukiritithia ngoi gutigira ni bakwana machiara na bethire bakiri akenda kigina kiwe kaguna bangi. Ukipata msaada mara ya kwanza upate kufanyia hiyo pesa ufanyie kazi, ubaki na pato lako, lakini deni uweze kulipa. Baraba tirite bagachokia mbecha iji kenda bangi bomba kwewa mbecha ino ntu revolving fund. Mbecha iu bairithithia ngugi bwega na bachokie kiri thirikari kenda na bomba kwewa mbecha inyingi. Mbecha ii tumiro na njira njega na bachoke batumira mbecha iji bone niguchokua niontu nire gwetwa revolving funds ukachokia bukawa nyingi. Mkwaria na director Edward eta Nairobi ya South-Imenti yongerwe mbesa sana nonto South-Imenti nyaiti bangoge nonto mwito jua kwa juale maendeleo denda kuona maendeleo jaidene South-Imenti. Muthiene mubunge Mwiti na ugite netete na mbere kugwata mbaru kithomo na narua tukwejana full scholarship sia mbeca ya kuma kwa CSF around $1 million imwe twaejanire check cia 36 million na twi tayari gwita mbere na indojoria wirane ndachokia basari gwita kwejanwa kwa ma chief in the location ote basari twejana ofisini aja ndo twaugire chibo na location na basi chief ibo bakomenya ana bara maindidi kuma Kanyakine wandini ya Bogeta East gicigo mbunge kia South-Imenti nke report rateto cia weru rekwa rieto ni Mutungi Kare. Na wega mutegeri nonto wa kanya gaku ntito ciengi na njira inkinyaniru ni cia kinya thaa 3:30 betagwa Christine Wanjeru na mwananiria wetu wa mathithio tuko mondi ni Purity Richard.